lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? May samanan anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw tiin kam ikablaaw kada kayo amin, papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti kanayon nga inkay panagdangdangag, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo ka ni pagayam tayo amarilo, tinagilyan la Union. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak ngay lingad na kumalatan itinagan amarilo. Naawis akmat ang nagsurat, tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpay laeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman nak ha. Nailak-aman ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na, ading ko. Kurang paikit di dayta, ah. Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko, tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga ron ti adda dito eh. Di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wan, intulod ko ida itaya ni Jay paradaan. Ang mga no nakaawid na paikit din ah. Kasta ka di? Wan manang, imbilin ko matkit di ti pa nag-text da, paman ang makaawid da ija balay. Ala, nasaya at mo't nga rin no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wan ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga ron, taawagak man ni nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dino nga iti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Baring no adda na silwan na abanyas, wano abuyo. Ay, nagsaya at kit kuman no kasta, pare. Kita tuman gayam pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Kit isunto kit di ti masilwam. Aday humat kit di ti nagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amanok ijay? Ay kit di mo lang amo Amo maten dagiti manok. Agbulak-bul damit no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo, ipasigurado kan ka nga ibulos kumutla nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matan ti silo nga impakat ko dito. Ay. Addaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Basta mapukaw latan. At dalakid dinangala iti dayjay. Amo ko no asino ti akin aramid iti daytoy. May sala ang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman? Gusto na tata Rudy. Gusto na pangasim. Awan ti amok iti papabason mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasiw, gusto ko man. Agnakam kamat siguro itan anghelo. Itun maminsan, di mon pakibibyangan ti silo at di mo mat nagbambanugan.
Anay ko, anay, nagsakit tintero ang pagigtatang. Tiawanan pa inarudi. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. Baybayan yan, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusik hang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong bata na ti inaramid na ka. Idarum ko day jay arudi. Tatang, dito'y kalaan, tamapa na kaya balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid day jay arudi kan ka. Numasapul ngagpakuyugak amapan na barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Husto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo day jay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay ngay naramid na? Ay, huwag nga rod ka ba, guys. Uray kumama no di na pinalaluan ni Angelo. Huwag nga ruda. Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Angelaw. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Angelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga agpabasol da jay aruday. Ay, huwag nga rod Kahit kano ngay kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba guys? Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na. Umayak to talaga ka ba guys? Okay, kumusta? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kada kapitan? Ay kat agmulta aday jay arude. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumat ti kunamay. Angam kunama piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Iso nasaysaya at mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo madlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ano ni Angelo ngagpaiso ti akin aramid iti papabasol na. Ngam saan mo't? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multa na. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Angelo. Nasken lang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Angelo ita? Ay, huwag nga roda. Ang magas iti nakudakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kami ti makaamu ditoy. Ipamaysam kit ti agtrabaho dita. Amukmut kit di Adi yu baybayan anang. Isu na lang ta. Jakmut lata maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunakmanen anak ko. Sige nga ruden nanang Baliwak tumanen ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak agtrabaho nanang. Asino nga iti kadwa ni Vian ija balayaw? Ni Angelo nanang. Nay, apay, saan anapan nag-eskwela ni Angelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingo na saan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga-eskwela nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno ada kwartana. Anya? Ay una yan. Anya ngay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada. No di na magaya mong kayat ti ag-eskwela. Diyak man amo nanang. Kinasayaat. Kasarita yung tuman ni Angelo. Baring da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang. Wan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha nanang. Sangsangitan na ni Manang na. Ipapilit na ti sumuro ti pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na.
Ay ko ha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo to man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka maten? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yan, Lakay. Ang nasken nga agano sa tapno maipaayak mo't itinarimat masakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya ata damag pakit. Ha? Anya ti kaya't mo asawan, Jimmy? Ni Angelo. Saan na sumsumrag? Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo, ta ituloy na latta ti agiskwela. Bakit namin anon ayang ang bagbagak day takan ko na, ngam awan mo't latta. Kasaritam to man, tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod no adda di tabalay ni Angelo, ta umawag ak tumanan. Mapanak ijayan da Carolinton bigat Lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apu ko ta. Ipasyar ko mamaiday ja bagyaw. Ay katwan iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akape. Jay herbal coffee. Mayat day jay kait. Ay uwan Lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Yan mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kape ngay pagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga kwa ngamin nanang. Anya ngamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang amin nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit ada sa balyan nadlaw ko iti ka anak ak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan Carol. Idi nugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan hindi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga. Kaslaada puraw alikido iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anak kak nanang. Nay, anyagay ti kayat mo asawan Carol. Masapo lang makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak kwa na tinakitak. Kat no ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti duang anak na. Sabali nga mina talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na, nakakaasim at gayam ni Vian anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matukod na panunutan. Ngay tikas jay ang kinaubing na. Gusto nanang, di yun ibalikas. Hayop day jay ajimay. Isunakit di ti akin arami di ti daytoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay amuno asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di ti kasjay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang ba't kasuspek ni Angelo? Wananang,
Ngamin, kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos ang manang-asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata namang i-file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak, nanang. Diyak to pulos marami dayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagpaludan ti basol mo. Amo ti Diyos, nanang. Diyak kabalan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem, tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti pagbagak, nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makaruwar ka iti pagbaludan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya ka bagays. Maipapan ijay manugang mo Agsasaong nga ta iti pudno ni Jimmy. Ah, Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana, kabagays. ay na. Asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Ha? Saan arumbang akaasya dagiti kakasta a klasin ti tao, kabagays? Ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan ngapno saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na pailaang nga gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang nga agpaiso no agawid pailaang ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimat dya apo ko ta. Kaaruba talaang ina. Ang anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Wan nga rod Mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebyo. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea, nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod Sebyo. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta, gapaw iti aramidin na. Ay na, nakakaasip at dya apo ko talagay. Nakakaasi talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan umas hindi kinaayop mo! Apay nga iti anak ko, pay! Apay! Marilo, pangasim. Mamati ka kumamat kanyak, bakit? Diyak maaramid ti pagpabasol yu kanyak. Ang kadatalang arutan ti ebidensya! Ngam aglibak kabaylaan! Marilo, Imbes na tulungan na kamanggad! Tapno maikanta iti nasaya na masabayan na giti ang mata! Saan man? Tasika mismo! Tinagdadaan na di masabayan na! Marilo. 5 lang titawan ti anak ta! Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastangan naramid mo kadikuan na!
Ang babawi ka ng ibatikin ka ng anak ta. Ang babawi ako na, Jimmy. Naibalo din ni Jimmy, anak ko. Anya nga'y ti planom ita. Ang subli ka kadipa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti na ita desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy ti mapasamak nanang. Jagla ko man ni matadayo. Jagla ko man nagababrood. Anya ngay nga rod, di tay matambo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, kat kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay la kuma, taikan na ka iti kirad ti pakinakam, amang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Madudog unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi, awan meten kontak mi kani Jimmy. Ngem damag ko anakarwar kanon daytoy kalpasan tinasurok 5 atawan apan nakaibalod na. Saan mi matngaminan anaas asikaso ti kaso gapu iti kinakurang ti financial. Jakmet mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada gapu iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama ama pakawan kupay ni Jimmy. Panawan tulang siguron ti makaibaga no addan tupay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo. Maawatak terik nam pagayam ko. No apay matngamin nga adda dagiti ama kaiturod ang mga ramid iti kasta kadagiti mismo akadara wenno anak da. Tirumbang kadagita aklase ti tattao ket malungsot iti pagbaludan. Italek mulatan kani apo ti amin pagayam ko. Kumararag kakenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Iti kasta ket lumag-an ti riknam asaan apuro gura ken sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggam. Alakastan pagayam Marilo ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag.
Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Ngami ti agdama ket agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay! Donna, Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay tinalablabas pa ingam iti bagik. Nagbalinak anapudnokan ka. Nga uray adda kay ti adayo. Ngam apay alinukunak. Apay saldi. pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka nalupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadda kaya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby. Aging ka anak sikog da ito'y. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasaman tanatan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kami. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klon na kaging gaita. Kita daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo na kabasol ko. Yung pagbababuya akong ti amin. Kidawag. Pekad na kumapay ti may kaduagon taway. Tapos sulitak na gini nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga waruwanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tanak ta. Diyak lagit di kabalan na mapukaw kayo. Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibaga, Saldi. Anyapay tinsangpet mo aparikot. Anyapay tinsangpet mo apagkasagtan ti riknag. Donna, Nagsakit, Saldi. Nagsakit. tikat ni Ruby. Kat alaak ti ubing. Ngamin, saan kat ngarod akayat ti asawa na nga alaan? Kasi nga ti ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma, tauman nugot ka nga ang naid dito'y balay ti ubing. Talaga gaya mapudnutin paganimanak mo kanyak, Donna. Nga anya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay, ati kayat ko asawen, awan ka day ti sabali a mga iwan iti day jay maubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti basol? Iso nga, indan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya.
Namuyo lang ko man. No kasano kasakitin aramid ti asawa kanyak nanang. Namuyo lang ko man. Donna, anak ko. Maag ako numaag. Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto mo kidi tinaramid mo, anak ko. Ngamin, awam mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay na ramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit na. Nagkariasanan nga agpasulisog pa'y. Nang rona ita, tanagsubliman na ni Saudi. Ala, sapay kuma nga rod, anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kadwa anak mo to na, please. Diyak namin kaya timapan ngagmay-may say ti dayjay a birthday party. Mapainak. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam ko mangay, kat ko namat abatch mo day jay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no, mailang kami titunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngawan pa'y asawa na. Iso apang nga asib ka din a friend. Kadwaan na kun. Iti kasta, ada makita da akadwak. Kat maibawing iti sabali ti storyaan da. Diyak namin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabii. Diyak mabalin nga ibati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabii. Talaga nga ipatpatag mo ti anak ni Saldi iti sabali a babae. Ah? Anya ngay, isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiran, iso at talaga na patagmat kanya kun. Sa bagay mo't kit di Alam nga rudon kaduan na kun friend. Saan mo't arabi ida dya a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos, apaman amal pas ti party, friend. Anya ti ammom, amangan no, ijay kumutan ang masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please? Uslan naragsak ka ito, Saldi. Ah? Sigod mo ta naragsakak, boss. Wan matkid niya. Oh, ket, tagasaritam ka din, ti asawa? Wan, boss. Nagpakadang aruda kaduan na kan ti best friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapos itay takat ibaganakin nga. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga aruda kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami na kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa ito dyan, boss. Uray ang sino ti bagdamtamagam. Talaga basol mo tayo dyan, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo ammo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalayo. Anya nga ita, saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akatrabahuan tayo. Ha? Jakon kayo ti sumrakit may parit a relasyon. Ken maysa, jakon kayo tagbasol man na asawak, sir. Sigurado ka? Un, boss. Talaga nagbalbaliw ako. Diyak kaya matadahal ti binukal ko a pamilya. Isoasar dengan akon, boss. Ngamin, uuraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh. Ang yaman na. Kaputa pinatgamot lang. Tikid daw kung agsarak ta doon. Wen tadagulit kamat ngamin Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray dis oras ang tirabi.
Di mo timbagakon kan ka nga dan asawa. Among ka di. Manipod inyam amo na kanuli. Inayat ka mo tan. Wen, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga asim talipatan na kon. No, nga dang asawa. Ang amawan mo dito eh. Salungit nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kagdanay dya bro. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sabidungan ti panunot ko. Okay. Mo talaga saan ang agbaliw pa iti panunod mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensyakan, Wen. Okay. Awan ro mga pagdalagang man niya. Kanawan rumbang naikid daw ang miti pasensya doon. Mawatan ka man ka? Anyay nga ro. Mo talaga di na kaya. Narigat mat. Napilit ko tibagikin ka. Ramil, Awagan man kiti di uli. Ibagan to may ditay. Iti kasta. Agjajamin tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Tigagdana. Tama maudin dahi ito yapan nakisinarak ko kan ka. Dona. Kasana. Kabala mo katipa Yuli. Siyempre, kabalak may moot, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na ito na. Cheers! Cheers, friends! asan ka ba, Lan? Kasla agsuli matanti inuman, Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend? Wen, friend, please. Sige. Sige. May ka nga magtagawitan, friend. Oops. Apa pa rin na eh? Magdal kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iawid kunti kayong ko. Dinan kabalan. Itulog kayo na. Ay! Oh, no. Oh my God. Tas labahin ka armor doon ah. Una-unahin ka nga itulod. Yole ha? Kalbasan na. Itulod ko matanit doon na. May jab balada, okay? Okay. Sikati makamo, Ramil. Sa dinatiayan ko. Apay, Diyos ko, anyati. Saan? Karing ka magkaya man. Ayop ka, Ramil. Anyati naramid mo kanyak, ha? Dona, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Diyak nalapdan ti bagi ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti panakabartek mo. Etong ka kami nulay. Ito nakasagana ka mang sumbat itinaramid ko kang kanto. Awanan ka itibain, Ramil. Apay nga'y naramid mo ti kastoy kanyak. Pagbababawyak unay no apay asim muro tagpailangan ka. Agbababawyak ka nagtalagkan ka. Oo, manlukot ka lakit eh. Agdanatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa iti asawa. Lumamuan na nga na pasama ka tata. Awanan ka itibain. Alay. Ayop ka. Asla. Sorry ka laudan. Ay, ito na kauray doon na. Isa pang asin. Umanlugot ka na bakit na anak. Kumusta kayo, bakit? Kumusta da kita nakta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo kunam. Ang apay nga ron akas tati lang am. Kaslag sa sadot ka man. San akas itisigod a video call ta. Nakasarsaran ta ka. Apay, ada ka di marikriknam? Wala kay. Medyo madingamin ti pagbagit. Banong ko lang siguro dahito eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minuna agbambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kastasan kang agsakit. Wen, Saldi. Bayam,
Tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Ito kasta, makarelax ka mat. Sa nabali, taumadan ti pa nag-aawid ko. Kasana ko nga subli dito eh. Agforguda kon, bakit? Agpaiso. Wan bakit? Nasaysayat mo't lang nagdidin nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't siguro ti urnong ko. Lapno makarugi tayo mo't ten. Uray basit lang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wala nang. Ay, Diyos ko. Kasanaw na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaang. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Ti panagpakadak edi ako nga dasaraki ka tao. Wain. Te ko na nga inyam amo ni Yulikan ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagan na. Wala nang. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan. Nga oray amo na nga dan asawak. Kaputan na sayat mata makisarsar ita. Imanugot ang amakisinarakan ko na. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sabar. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso nabartag kami adagos. Kalpasan na. Diyan ko na mo tinapasamak. Nariingak lang ang gandan na pasamak kada kami. Diyos ko. Ti parikot ita. Masikuga ko na. Anya ti rumbang nga ramidak nanang. Ay, kasanuday tanan ako. Sapay umadan na hindi pa nagawid ni Salday. Siguradaw, dakkel taon tatyan mo intun sumangpet ti asawam. Iswa, saan mo mabalin nga ilimod kenkwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo hindi kastoy ang masangpot akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Ang jakmat kabalan nga iparagrag ti uming. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamak kanyak. Amo matadak kalabason iti Diyos dayta. Saan nga tanging kagarang may naramid ti kasta? Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pud no ti kastapan panunutem. Tuon na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Kaputa ay ayatan ka. Oh! Diyan ka mo. Diyan ka mo na niya ti panunuti kita. Saldi! Ang subli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatita asawa. Tapno ka sarita nak. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnikatken ka nga awan basol ti asawam. Oh, Saldi, ipatpatag ken ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol. No apay ang napasamak ti kasjay ken kwa na. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi ken kwa na iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma anagam-am mo iti dayja aramil. Ket saan ko mamot ang napasamak ti kastoy ken kwa na. Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam, Yuli. Pasakit na takan niya ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay ni Donna.
Angaman yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Isu apang nga asim. Tadi mo ipalubo sa madadaol ti pamilyayo. Gapulaeng iti pasamak adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipa ay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan ka mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Katpatsak, isuro na ka na anya tirumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Maya, tapno may kan sukunan. Ha? Nakuna ni Nana nga darik-rik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga mapanagpa-check up. Saldi, Iti kasta, maamuan mo niya dahi tarik-rik na. Saan lang nga dahi ta? Naskan ama check up mat lang tin inawam. Iti kasta, nasalon at to intun ibas ngay mo. pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wendo na. It's sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo anagayatan ti amin bakit? Ket kas panangawat mo iti kanya, ken iti bunga tinagbasulaken ka. Nakasaganak maten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Nalabit nga adu dagiti negatibo a komentar. Ngem amok nga adalat tamat dagiti positibo. Kas nakunak itayan iti umuna apaset ti surat ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo kat agbidot ken agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaeng met a protektaran ti saan apan nakadadaal ti binukalmi a pamilya. Isu a nagpinnakawan ken naginnawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan anayas ti relasyon mi nga agasawa kastameten kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Napintas ko nak ngem saan na kayat asawan at timadi anapasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamatek. Ti kayat ko asawan ket tinapnuan ayat ken pan nakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot. No amin siguro nga agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a pannubok. Awan siguro ti madadael a pamilya ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol. Angem no lakit di takabaalan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramidan tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intun dumteng ti aldaw. Alakastan pagayam Zaldi, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay-may sa laang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kung makakabsat no legit matlaang ti intay pagdangdangagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat a nagsurat takayat kumat adanggan ti pan nakaidrama to'y kapadasak iti biag. Katsapay kuma tama pagasatan met a mapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya a nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Diyakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputa kinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy idi iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaang a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy, Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anyo to orasan na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumura kita dayan. Anya, sayang mo't ati maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Among mata na puyata nak, anapan nakipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sa nabali tanangabak kami may. Kaputa na nga bak kayon. Di ka mo't agtrabahon, kasta ka di. Masaduta nga ron pa nagtrabaho bakit? Mala, sumra kakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmangpot, Miguel. Nakamisuhot ka mo. Danda ni saan na may drawing tarupang. Di man katawa na kasta. Tabad tripa kitang haltaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapadtripam. Nagkadakiti trabaho. Anya? Awan lang arudin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kini. Daytan ti ibagbagak idikin ka, Miguel.
Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na, di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang badtripan niya. Tamangan mo si Kapit, ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay aya na bati, friend. Adapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalaak man ngagpaiso. Ang mga no, saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng ti isang pit ko. Wan rabi imot nan. Awanan ti umaymangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabate. Iso nga i-take out tandag ito friend. Sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon Miguel, si kapay laang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man ti kwartak dayan. Pangan anwa may ti kwarta. Basta mangtid kay ti kwarta. Agadupay lang sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang ang tinabati, aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pa'y lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga wang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anang saya ti kasta ugali. awan nga rod. Talagang apaghusto laang nga allowance ta iti makalawas tiggam ko. Oho, diyan mamadi. Ala, ikan nakidin. Di nak imimutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo kitin ti tawatag. Anta ka din sangput mo masigada yan. Imbag lang kumapulutanan may katagid ti barkadak. Awan, naibus nga mintila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami garudmutan kadagid ti barkadak noong pulutanan ni. Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka man ako nakdayan. Di nakman tamandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talagang interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arakter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Astan, pamalnakan nito. Ang mokter aramida. So, di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh. Miss, mano namin ti bayada? Miss, Anya day chay, Manong. ay sus. Nagsakit iti ibang panunutom Mano amin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tubot ngamin ti nakaiturungan ti matang mo. Di ka kadi agdarag. Ayatin na kaday jay. 370 amin ti bayadam, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun nga yan. Mapaling ka di amamon, ti matay tayo nakan mo, hating ko. Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, hating ko. Makadadahil ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Ha? Saanin? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli, kunak. Ay, saan Manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Inton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam dayan. Talagang imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan dayta akwarta, Miguel. Igatang ko dayta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsapol ta? Tinapatag. At daigatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha.
Tasan ka, kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidem, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man dayan. Di na kumanan sermonan kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal at makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, ah? Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ko. Anya? Kumusta kan? Okay lang, mat Manong. Okay lang ko nun. Hanggang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa eh. Ha? Ang wala ang matay dyan, ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man ti may sana pintas sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting hawisan ka mapanagpasya rin ito madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta sika. Ah? Okay, sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday dyan a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Ang sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Ang nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Uwan Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kan oray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to ken kwa na asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti mangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sigamat. Kasla di ka pailaang nairuham kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dyan, Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, di ba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Ano niya? Gusto gati ko nakakasapulam ti kasarsarita dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagaro. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo ken ka. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon yung matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo to na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kamot ti pangibagbaga kadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na dayan. Hustong giti Tama iruwar mo ti sakit a marikrik nam. Narigat ngamin na imimpenem ti sakit ti tabarong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa dinumatiayan ti pamilya. Baruak pa'y lang ating ko. At dapat iti nagbali na live-in partner ko. Pinanawan na. Kaputa,
nakapiro kiti baknang siga. Di na kano kaya tikas kanya kaman naroon lang. At manipon nagsina kami. Diyak matan nagayat pa iti sa bali. Iso nga ginggay tangit baruak pa. Kasta gayam mano. Puwan na ding. Among gali, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro pakabasulan no ibagak nga ayahatin ka, dayan. Anya? Pasensya ka na, noon ay bagak tigas to'y. Diyak amin ang malapdan tirik na. Kan may isa, isunod tipod no marikrik na. Agayata ka talaga kang kadayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga agawin ka kini Miguel. Tinapateng, na ibagak tipod no marikrik na kan ka. Ang pingita ka lang sumang pader. Grabe na! Kuwang ngamin, Miguel. Timulong akpay ngamin na naglinis dya pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamakla nga gululbod ka. Makabil ka na talaga. Awan mo't panggapok nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manon, Miguel. Ha? Kanya kumain nung parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis bisinak. Antang ka din nyawid mo, masida. Awan, naipustila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sidantay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanugak, kaya't kumutan ti agina na. Sikat-ikat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. Ha! No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak? Na, nagatupelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot! Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kastanga ugalim. Dita ka man lang eh. Hoy! Yan! Di na palawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan anusam tikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na, naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie. Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak met nga mintirigat mo a makidandan na kenkwana. Kinapod nun, Auntie. Maumuma akmatan ni tikas chay nga ugali na. Ay wala. Asino nga'y matitao asaan amauma itikas na nga ugali. Naanos ka kit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang tikas ta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na ken kadayjay a lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman nak, tapinatgam tikid daw kung agpasyarta man nita, dayan. Kunaklaki din, no di kan maawis. Awan mo't ti madiaraswan. Tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin dahi tigeng ka. Diyak kamin makaturturog. Gapoy ti kapapanunot ko ken ka. Ha? Dayan. Agayat ako na ken ka.
Manong Patrick. Nuaklunan na. Iawid ka ni Jelo Garme. Katagkalay sa atan. Ikarek. Di kan to agriga titidanak. Siyak ti manggay para itibuklan tanto ka pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas to. Ngam adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Iso anak kasagana ako ng mga asawa. Di kan to paldahangan dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gantal talikotan na matlatan dayan. Umasudag ka dito eh. Sanguhan na. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak ka nabartek. Nakainom maklabas din. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagputod. Ibatanak. Nabanugak ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi naman paidaman. Akas to din. Makabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklang aro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ikayat mo. Anay ko. Abay nagkabil kamay. Ayop ka. Agin di ka may lang. Amok to malangag kayat mo. Pakip. May lang mo. Hapi nga di ka nagluto ti pamigatam ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Apay, di ka mamigat ya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Puesto. Kaya, kasanok nga rodin nga. Ay kat, adan tumutkin kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mutin nga ubing ang masapol nga ilutuan? Ay. Saya atam man ti sumumbat. Ang mga nudyak makapagtapal ka, makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Talaga apanawan ka no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo, ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rodin panggadam. Naglaing ka pa'y nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuok kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod na ganata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dilatalaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka Anya? kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito dayan. Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kasto ganyan. Pangasim, pagsaritaan ta kumapay da ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya ka. Ngem waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat ngay atin ka unay-una eh. Ubaw dayta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na dayta. Ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramidag amin na kayat mo dayan. Naladawon ti amin. Nakapanggadang akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapul ako niti trabaho.
nakasagana kag balbaliw para king ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanak pa'y kumay tigundawi kag balbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam ti mo mat maramin. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel? Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaangan arak ti sangsangwam. Kawalan ang ti Josefo. Pinanawan na kon na dayan. Ay katrumbang nalaang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya at aramidam kan kwa na. No kumata nagsingsing pat ka ini. Saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? Nagbasol ko tayo amin at nanti. Naman, basol ko. Nuwabay pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiris kan ko na. Angam agin inom ka matlat na. Amumot aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti agkakasakit. Anya ngay ita, pinanawan na kalakat nga rudan. Ante. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nang runa kat isumat piman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak kaamiris kan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok. Gayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpatata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Adikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Aking kat mauli nga angas ko. Kasta akwit ken ka, Patrick. Kitagyam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak itipudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Namikarit. At ikan to agrigat itidanak. Ayaten, kan ipatag ka, itinalablabas pa yung panagayat ko itibagi. Kastamatan, kadagiti agbalintongan nakta. Dayan. Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Ket kaasi ti Apo, tinungpal na mat amin dagiti karina kanyak. Nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa ken ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Gapu ta inik kanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti denna tiin mo na anakiden naak. Agnanaad kami ita ditoy Benguet ket addametan maysa nga anak mi. Damag ko nga addamet kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing, awan bakit, awan lakay wenno nataangan.
Tinapatag kat agin inayat kan agpinpinatag kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno nga ayat ang mga klolo kada tayo kat agbyag tayo anatal na. Alakastan pagayam dayan kat pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.